agus fáilte hiig na seansalaithe mas máileh seans an wacu ghlach iad na seansalaithe. Is me sé Hugh McGill Shara arás libh a ríiste má de chrutnú go mór an chatings fá hart mar go an méid sin craic gal ré agus bhearing an rud in the book fan the Sraith áhar má a gur mí mai go bhí a lein daoine chur text ní thugann dúirt daoine óhain go bhfuir siad PTSD i ggéisiad arás le scéaltaí bhí pléite an Sraith sin so man se cluisteúd go fáil éis leis. Ach tá seo le agan go thomlanú tá man seo mar is gra le muid cairde muid cóleachaí ar dúspáire aine bhuiir aine Jimmar tú. Ní mé onanta an teachta seoú mar tá agat tá COVID iné me bhúlú a ríis agus bheith cónáirthe marta me an just labhí mat duine bhí garcar an bhí sin higló mochúla eáil agus ar ní gan an teachtain seo tá coolar allin I guess so tá me fiú níos náirthe so súil an arcan duine bhí an bhí an rilí an teachtain seo. Just arcan na plantaí, ná arcar ar an féin fic atá ar chuúil sigad tá like oh yeah. Tá sé sin ar nás like dictator or they like jalad féin bhean ach for my bruntanas is bruntanas a bhean ach yeah tá sé cinna í conceited or they ach is pictureáling atá. Aren't you bit cost a hot fuzz, like in Bannister or Sickle? Employee of the month or each other. Agus fásta tá an seo le James a Flyer the James Jimmer to this it. Íntach brásás bheit as na ríist tafud hééis sin cinál seachtain hiatus bhíang. Agus I think Áine just a get cinál I think is like an voucher sin le means like Starbucks they're free coffee like COVID-19 so I don't know free healthcare like me either I don't know I think it's just Tuesday I think Harley Sean Derna come my ní rom beert and fi an book pointy an Derna gro COVID derm just stop while COVID let the hop yeah just please like need either like it's so last year on you I know I'm still rash a mask you reached I'm chin show throwback and a half agus solar flame which me smoke COVID because tam should do henny gay shot leis tam muid inshallah I an special te tatni go there o feckin Áine tu muid a can't fi shot river it's like J yen and latcha agus muid just like Áine Eoin P o Murchú Eoin Jimmer tatu Tá mé goma tá mé thuirse go bheith den Áine yeah Tá go yeah tá I'm sure das an sale tá gigan ar siúil tá féiltear siúil agus cé go COVID size rash ríis tá yeah tá sé go tá rudí atóirú tá rudí yeah it's bralam and well to sit in on Clushell and crack as Marley Park because tá sé like chuig kilometer as an no ní smó tá óhád níos fáilte sin agus tá to Clushell bhí me to Clushell Green Day ar an Lún bhí to Clushell Guns N' Roses are rare to Clushell Anderson Paak Tá red hot chili peppers a casí nachtamach an tá sabta Clushell siar an asce well not really but is féidir but what's that sin Clushell fásta ón uanta tá mé díra go leor na car an act Christchurch so uanta bíon near sin turn eile an níachní mé ach uanta like is keen is sto go bhéite gur féile mí de first just Lorna car just an irritation fu agus really torlu like ní go mór there like few Coney Manaki like Christchurch fein and it's been a clicking ní bula ag amtí file agus ein or hugan the court or not fi sure like oh my god sin do credit agus like it's ní ahní mé hele mar just it da here but yeah it's sto gur féile mé glum bunny sin but yeah cur men clicking amach in no enough there lads Im se close tadach Thomas Bacon agus Tom Toig and try to get ru anyway Colin all you player on him Well bín lád tro hart le car leis na or an sinna is sin James no is good yeah shit an car for get him sin ice cream James sin go tí de cligin sin tú hé i canú é féil na gan an Colin all your mean yeah it's banger atá le fairness Tá fi an inta gom de James ó na galí I troú grúpa omlan daoine a canú an Calín Island nuair caiithe maithe Hallan fubal mu ag deir na hithe. Yeah, agus ní se bhád na dhé sin go dtí caithom mu amach as some premises a lug mé sin. Ní healar do chuid antics. Yeah. Sure look. Bhí this a linn ag féil na Gaeil Óga a fi kill a bhí taí I would say
unique ceolala sa agus tú le féil na gaí hánig tú ag dearan íchéamh mar gro tú dúilta le Jane hánig cógadar an darthúir ag cummórtas pelle na Gaeltacht so is fear gaile bhí an cummórtas pelle na Gaeltacht ag go féile na galí a chánig sé ar an trééis an cummórtas sin capacitator nach béting dul so stop na symptom déirdí na ba agus an sin de híine bhí mé fós dearfach agus an sin de saharn rinne mé tástálaach agus níor mé dearfach agus bhí gála an symptom so literally an céadúir of cadagum bit ann na ihe de saharn so land on me is actually like economic I was like oh my kind of show sin dere sin beta like neat like wa me soltas vi sé seis ommercook mar land on me an Dana agus you disagree bresus like up in ella agus funeral hunting my Dina I was like near me on my comport no like very my comport I learned the where I was just like come out got I see that second I get to kind of bugger kid and I can hire all up so yeah to make sure that fail eigen ma sus an céad a cuivinlum na ví dul hart le a chuid antigen test stúltacha ine se a gooine onis sto le ra arcar seo níl bheith ní dolbh actually dúilta iglam ben seo before go me sin ag aine gurwallo just má gur an shift ein ro a gur bar go hort a gooine before just couple antigen deal to the best fóca is gondine chur gumport taíonn sé lo an tal it really gets them going sin ní féidirm sa gála in beef man fecham antigen dúiltach ar mó is tí ar not but the shadow sus bad shows but she does her and then next she's a 10 but she's positive so she's an 11 I like a bad girl Archer James so good leis na TikTok trends. Oh, I know. What do you call it? Like actually talk to Lahanuk through chat. He's a 10, but his name starts with J. So I'm like, Jesus, come on, like well, Jesus, yeah, Jesus exactly. Like you can't do the Jesus, like come on. ón bhí mar cean rudí vín tí gobar tamar fad bhí tú gobar Gaelgáirí ceimiid fleid because obviously bhím sa genú Gaelgáirí go maiid leat but cean le cin dáir hasí se agus cin cean tús agus cin eit fecinn tú Gaelgáirí dul seo má ceá so an ruútá eiste Gaelgáirí ná stand up trí gaige ach beidir níos an cé a fada hunn inis beidir 7 na 8 mbliana hin hí chlór ar TG cahar ar bhan gig an Gaelgáirí is Greann for it I give you stand-ups gaige aimimsú agus curma hain agus cardam Andy ó Fáilte cord mahabíoning an school enemy like really now D-sport like nerds who fásacha if you're hunting ar skull ach dera hí úsáid leis na skillin na sin bhí going chun kind probably and a curma shocker an glór agus direct master modeling agus size dul deep in a tier den of gigs I garna in áte nachar sim na leide daine éisiling í sais cracking á dhéanamh agus sin íháin tréis nó beidir leabhall tríd an chlór bhímar sa club chunar gaige le cara aigen agus bhí míú cad bhí dhéanamh bing sa chlór dá so sé an dhéananig se inis agus literally just léimar súsar an státe is like céim atá agus husíar ag rá rudí agus had like captain you guys all right so great it faucet but oh hin le traveling agus den go better quite shaska gig down to going hin like really foot fun tier EP Belfast Kirkig Geminnick Galibh Geminnick few rinne road bug how in Sraith vlog agus fail to bug for the hot agus rinne size chlor sketchy radio Ramesh or G agus Ryan fish on agus Ryan for the ella agus an tauki na world domination sin ve an care need go mata for like find curry doggy really new for my current better gig can fly kol agus really new egg soon mar sin bevra me show ag point vi lá an ibre gasles ru na Vicar Street agus like is date fashion fe a lá an ibre gasles pan sin daine treéis like rinne Tommy Tiernan ling or a one rinne vi Bert a vi Derry girls rinne uncle boring uncle column rinne sé rein to ling
agus couple den eile bhua me actually tamlí nó hin the is go grift arrow brian scar it den a gig agus he tour me gonna go ní der me an tal show mar running an tal ní cé á me sé cu me die áin a chuir op rib gig agus bhua me leis an ráid agus actually ní me sú le bu leis but hunnig me agus dúirt me mé gur leir fi Gaelgáirí í comedy agus dúir sé go méidir gnénig sé so tá teagháil de dar brína gom agus béidir gnénig sé ó so sin ní roiint in a plan don tá. Jeez, but sin mar undercard class go Hugh. Like, yeah, I know. Darrow Brennan Shaw and then Hugh care. Well, Tommy Tiernan, Dara. Yeah, Roland, sorry. Sin ag bar. But yeah, be GBJ ag film the galley ring Trisha pizza at the poster. Aidan McQueen atá rouser fád agus tá tuéis lá gigan amóra ana freisin. Agus le blianta fád down grave Nis an Kevin dinner rinne better like shaskan on shachta nís má actually yeah right funny smell better gan like 8 no kedin e point eggsula okay tá list more father the glini rinne comic jungle over each but hey Captain on vision hug den it's like ihe na versor new expecting my court swing okay comedy commission hookroo no I agree so fact was that we to cans foi do to flat Joel Chenix EP as each Tás an go mín cinál bíon daon na Gaeltacht is an Gaeilge ag na ócáidí sin súdaach. Was I dacr a harrans say on seal beirlacha sa táid sin maidir se flash, maidir se EP chun pobl na Gaeilge. Was that it a harrans seach go dtíon ócáid, you know? Oh, yeah, well, like, tá sé dacartí ag EP tá sé dacartí ní hart gí einrod nach é like Dua Lipa no like Billie Eilish it's like you know fuck off like níl siach an shot you're like Owen what ag me tú chuig or hanna níl me shot but agus you know it's like you know bín sé luag a lór sa lá a dtíní fós sa fóbal like you're fine to sell like or into brancher and road like or into Iron on Wallish fi mar hís i ggurcaig ag Half Moon Festival is failing new and now agrantín imachtaí is títhe a bubbanna ach like bhí seomra I bob húsleir sa spalpín fánach bob das I ggurcaig agus bhí better seaca duine ann so bhín seomar lán agus if bhí cracking go now níl sé sin mar cosúla you know EP no but like yeah branch air and imacht no ar not to will to but yeah EP you know felt mar sin uint a níhín sé díra riúna Or like the intergeary like jokes the end of you know if we Tinder or they like a cooler thought like sound check it done right it's just like me in to you know shooting like dini phonic and they're like what's this now but like being slow out but like median share knows Ian to Oris a club because Derek Hugh live go show fair like being not long I guess like being cracked and skull like bonning on the bonning got in it on time of us but we're into an atmosphere being on like dope PM or down like it's just like they're got in it fall wash so yeah that's on it so sin it's látas más sídum jadóní even funny be fucking be and which of a go anam léna will tú súla but they gonna bo na gailgam léna tá le hound yeah im léna ach ní darling go mai mission an farir mar tá actually sure not go right in London for tá roll sure nua an do them a roll astorach the fight gum was by me ag astor I rud ag a hafad in Alban ag an amchin so ní darling one actually ag EP ach no just ancient deer roster really it was like then she like stuck the egg rock like really making couple or the better if we go because you were making like a rash like anyway thought I couldn't have in television talk no pay the hours and like so an méir Gaelic or check is Gaelga yeah Gaelic a big yeah the small like Larium right bear a couple of episode a couple of Ryark episode a couple of Ryark taffy go man fein after quit small miller bearle mar chuck the shocks the chlor yeah it's the quit small was Gaelic a big yeah so we make den of right the right Gaelic go kuma helga the tá áiteo sell marostig ar ní lunchcí hena den si cuasaí agus rinne cuasa sin couple hours sin go ach yeah di me hell tá an rúseo a hafad sna hill an a huig na Harrod no Harris
tá bhád. Caiit ús leis etalán beag logan ar all agus like sin tú méidir nach trisú tú nach go agus anyway landalwood ar there agus bhí mar tafad agus bonsoltas but yeah tá bhá mé Jesus is rud an nu ar fád bhí andum so masú mór leis an dara chuid den tafad big there an Terry. Deadly. Sin exclusive sílam an yeah. Tá mu bra sás an exclusive a hostar an Seansálaithe. Yeah. So haar na blianttí sum sé a chuige na seaca set tá Gaelgáirí genta goh na chuige na seaca show genta goh bhil cinna bí acu agus like géin cinnas fian beidir aró agus go dearint a gcóí le go háir leis an Greann gur féidir le aon rud le tarlú like bhil cinna bí ag leis muútearnir like jeez cén dóid ó mit maithe sin or like cén dóid ar Harlí sin. Well, derma better na Keenis an Canis far agus or like an Canis massa better. Could be the Keenis massa. So couple again two's like Vimer Bilgon in near Higmer really couldn't say agro agus like dog me shay nís Dani Saniha agus Vectini nís Alta agus Vectini chat shock so like you're being Dini Alta just being on Dakar swak the gun on and shower so few more are in Master Mal in the D no what in the Graner just like an slú a cá rowdy tá si géirí tá swinti acu agus tá si géirí in roint agus níos si géirí éiste leis an duine tá caiitlo so bíon sin Dakar so like yeah better cúig sé bliana hin the Ian will go like riven nullig these massive hosts but daine óháile is cum like better not actually really out than show like bhí sin an Dakar and sin Ian to ela like it's getting more one ríis timppla ar am sin former curra gigi in a bagurkig agus vi actually ansás de lean a gnar count and scar go malish mar you're rinner and count show could be just in the just we make go more in east brief kirkig mar concap mar art mar guini agus just knock up Gael mar former kirkig agus is club CLG reached on a gal showmra on a viaruna over agus I see you on she's Taiwan it's like along like Shandini like a vanish not like Shaska Kuig like see like Aaron Immel agus like better you know couple of cordials she'd been made and chindi na agus couple dinner ella of blackly chuck she's kind of like ride all agus grinder agus just like theater raw like not really jokes about free Shanna it's just like she sample the e head is near Irish like pepper right into an e shin like you should build up tan of feshkin cake o donna is it Irish like just we say spatial brand new air like go suck it was just like anthropologically hard of a spatial and where like Keiko dollars to be like Dini like is Dini eat knock right to stand up in Maryland no knock dig gur bound to stand up so yeah we should chin spatial I feel on eat if you want is all eat the magging not okay vi Hugh germs kan so come on this skip she's joke for Sean uncle yeah know your crowd yeah actually denim sorry denim should write joke for Sean uncle Tashi grammar like what did you to do an bunny faste or to do an tócuile an club pell na Gaeil Óga cén canal dáir hasí sin agus Jamie tú dhéanú lá big daidhfuir an airga club mar in airgur club amána agus pelle agus commógiaachta agus gaprad mit ach hosig mi Gaeil Óga hart ar heindeg bliana hin in isis cam ach hí smuoine bheith duine bháin hí Ciarán Macargus sé hart a far den in Óga Óga esin beidir an duine leis a chur an lasar sa bharach dó seo ach hí sé duine bheith taide faoi chunas cuasaí gaig ar chun cín I gom lu as Gael agus bhuail me hain agus reintíní leis agus mar sure fucking denim curbit for in like agus den weird day agus bhí roiin crunethe going agus hánig daine you know staid bot léir agus here an iné le chéad a chumá agus an sin an céad blian an spruch a bhí going na cougar day go chur an bork agus like bhí sin dachar glór an céad blian mar bhí mar brathir daoine nachrah bhí dimar mis beag an in pelle ar an monscoil ach níor matrééis mór an immert ó hinna lecht an trééis anna go immert so like bhí mar brathir goine like you know a bhí anna log cosú am hain agus couple dinne bhí cear glór ach an chéad blian sin ceapan gur chaile mar gach cléthe seachas beidir cléthe bháin agus like an cléthe sin nuair a bhuamar an cléthe sin
bhí sé an ós craibh na hair na bucket agus like it's an special again agus beidir an darblion ní sagach níor bhada beidir an darblion gur bhúmer bu an gach le an beidir an tribblion an darblion bu bhúmer bu an gach le agus an sin cuamer former lán or the céime níag sin hánig fer na man hánig an darfer an pelle fer an mana hánig an sin gabil is cardeg hánig for na fuiis so pátí agus in istal pátí is sinne suskedi fui cardeg agus donna for na fast fos dul agus im léana bhuaig fer na man sa fel bhuaig siad an trap agus tá siad fós an mix de craibh agus tá an trio fer na mana léana so tá rudi fast so tá rudi fast go mór tá cuaigcéid duine immer bell immerhead beidir níos mó agus like a lá daoine eile agus tá sé fád mo I leáán agus donna for na fásta fós immert or ag trein an reint I leor na carach so simime an an immert thing team ar fork in isce but yeah it's rudi into go an gachra típ ar na Gaeil Óga an dearfa agus bíon fáte buin nu a agus just so hí no logistics so ná tá amsa I teir garú maar tú tí bhhain ráí na tíhile be má gims go le ní chearú nó mi brach na chearú. Cecha a háil se na céáis poiste mí a gimas go Gaeil Óga nó bhfuil sib sé bra éid daine a bhfuil cúníir las mód ball lí a bhfuil a bogur seach a car bla lia a bhfuil Gaeilge acu chun immertrí nó bhfuil se becéir cinál just chuús go gatainna bhfuil just ceir bheith gimas le síl na Gaeilge chuút seach lib. Mé tá sé dachar daine áil ó prostí difriú agus bíon an asc snadle do bháile gúní le. Tá na rialacha im lelí a beag an in éagsú so ceapam go cadagat immert le club in éát sa chundé. Fiú is kom ceanát de chaní. Ach nuair hosímarach is club dochaoine fásta bíoning agus na daine chuis má na daine. So beidir is dachar á athíonn sé ó bhlíon go chéile ach beidir gohfuil so yeah beidir fécuig tro an géad na daine is black léagéad nó lehéid agus bógadar ó club in éagsúil im le léag go dtíon club. Rightí actually ná immer pell hanna just hosig siad gimmert ling. Céidir beidir si rugby nó soccer. Agus in sin beidir tro an géad an Gaeltacht ó Gaeltacht éagsú le bhí daine gimmerting ó gacha an Gaeltacht literally gach mion Gaeltacht is mór Gaeltacht lí seo sin sin beidir tro an géad ó gach chun eile agus tá daine ríist as gach chun liter sin freisin. So yeah, is mas an atá ach an sin donna for na faois tá si sin luna leáán iarthar na carach agus go mean term fiú like tá rudi tá structúr fást ag bug amach an sin fi láthir agus go mean term agus go fá term sin á mai gatain teach. Now ba mi fós a chur fáid a rih goine ó éá a chun é teach nó díine bhil simachgus a gaige agus freisin tá roiint wat tailech I gimmertling no roiint wat in tailige tá bhaint leis an manistét agus leid is teismóí Gaeltacht.ee no daine gur tá tógad a báisi le gaige Somália so tá síos in na teachling as áit eile freisin so tá tá an chuidir mód in na páistí óga is ó leáán iad ach an chuidir mód in lína fástas as gachatíad ach begéan fé blion aráig sin gachtain le bant le leáán. Ja, sin simú mé in gáile teo chuidir má. Tá bhah mu sé mu just sé stopping gimmert pulles wat my gar sin sé an go léan wat my gar gimmers go for hís an galh epic ná. Wa chom like proof go me ma choní an is go an rudi se look agam chun immers conference so sé go real different a ga tá really different kun éagsúle kun éagsú caiú sais coní san áit player godíir san áit ve séach de meic na sort na rudi sin in ahan chundé really agus bhín taisiú is céine leis na Gaeilíreacha bhí céanara gur bhfuair se go leor daine ó gáiliús ó Kirkíra gur bhráló de meic an sort agriocht céine ach dúirtí gur na Gaeil Ógaí an bhfuil srí níosse an ghfuil cad go chat a seach. Tá mis sean in is mar dúirtí gur ru club de buí fásta is a Gaeil Óga is in ag an tús níor bháin ach fórne de buoine fásta sin osciún update so gach fear na bhíh as an update agus daoine sna dahadaí gimmert doing ach inis tá páistí tá trí bliana a díos san acad sús go dtí faoi ceharda agus gceann roiin blianta
beagna páistí sin I gimar na fórna. But yeah, na Gaeil Óga is sanbíú das oscailte de gachta leis an book. Ach, look Oaks agree. Tá suirt stadas suirt tá tú feicáach ar na man hóisiúilta cumáid sin gur sin an cédáit gohac méthúh is rihan dín glasá gohac mé chud do TikTok sílam so ra hena go mar Hugh is gros gom graithne gom sé chéile an suirt cinú contísa a rinne tú le tosú áhar crothú ar na man hóisiúilta nó ar Harlí sin de himpeiste a bheith crothú áhar trí gailge mar sin. Sin bailach an das lerá like Eoin being to spamall early on Tamarfod yeah so just the coursey on athlete in code not rev just like here's an on ein or the end so stoker one shin made or really may stoker yeah you make only Aguirre like yeah on the lane to shin near you may am a nerd builder in man school Aguirre D sporty and the stoker grammy sauce the kind of course looted so like Einrod was really made dramaíocht agus leidir Brian Ashtors Brian Dugdy and Ericless Brian Dugdy drama on realte agus Brian Rudy scríomh freshen agus like crow Rudy drama bioga agus sketching agus with immersion so yeah just near knocker around you know you may saw this an oris on agus Aguirre you know Rudig and you know a crow like look very brat you know Urmain you're on Aine again if I was few behind get Sean T actually ridden a couple roads sketch on Gaeltácht and video who wants to be a millionaire Tasha YouTube half of admiration in our Norris on Hain because Kershaw the Kaylee the Gandera but yeah mother yeah it's okay yeah it's point to egg and like really made kin egg and I was like Asher just fuck it sure just Den in níveig noir curme with the agus you know rein through the Iroilo rein through the Iroilo so just start me yeah urinta kaitu that she spatially Erlina Abraham kaitu size of a sauce that to hain a bioganin uskulte agus den sin to hain size local fresh but you're ask coming but the fucking boss all agus chin by Marga Joe so she ain't size calcium tagum so bio-ish Marga Joe she tour tagum so Tasha Kamagat relating a few mon nori into to hain like Erlide and Shin Leroy then I can lots no big over Cora guts no Torloy Brodegan Chucky Brodegan I was like she's spatial like or into Derek you know back number nor like the Vorgan Iron Man really big Amado Shin like Shin and Fogger Honig ranked in Rudy eggs to hug him like for my dash on Road Shin and Albany end of this Crow Kestrum drama radio in it effect or G Shin Road New them agus the head okay Ken Fog Grohim stuff shin still freshen good is brown very crowhouse bag like we're all sure like couple in Elahana an irrichin low hanging fruit or Neil and irrichin lean a crowhouse bag so Tashi knees ask a crow Nisam Rata station Hugh yeah go on yeah like the name for sketch scripts there like they for quite a sketch at all Aaron over can no like Aaron so like the gawker denta hanna so but she eat she end I was this man of a cross like on you know a leor the vein go in with on or with the guy on I guess the head so yeah better she'd frag her hard of a father cash the runner ein team go though because we ma can't a couple in your fi seo agus na chance go tí mod le seo scannáin Greann in Gaelic can't like few even with inta simply like you know steal like few American pie na feckin ein rod like just roddy hope on this in young offenders like no but like ta sin fear if we do a gawkward like the cord make like slasher horror no like everything I can show feel like the cord make slasher horror luna or course is sour Gaeltacht no before make just like does it urgent or the is fighter you know it's just comedy the end of like sin de chance canoe Ellen scannáin uafáis trí gailge. Okay, all right. Tá ráisiú again shocked mlíana agus. Fáin go bheice bé an scan agus bhí like loníthe a fi and then fao náam tá se actually amá bé se go thomlan am hastáte. Bhí tú cáint fásta faoi Scots Gaelga ag caiimiid Lord faoi nóir an ringing tú nástruúhan dá you know te a lein ta agad ar an Scots Gaelga cin foiir cin ar bhartí tú leis an tionsclúb sin dhéanú.
so an leor actually way and tan fair not tint the far dive agus is sci-fi then was actually weren't actually bescart gone nation raw mar you're clutching the sci-fi guaranteed Star Wars nerds need to talk about late again bullying go on current is agla Eoin anyway lay me on scale in Gaelic agus geez tá sin an tanach like tá robot homogenéisacha tá daoine ghlacha drugaí tá daoine ag roidal tá marú tá gachsáis cad le bheith so yeah agus tá sé luna spás agus yeah tá sé cinna líonar nós yeah cinna líon Star Wars beidir le right in jokes agus beganí no níos dáin tá sé níos dáin a fresh so like caian ruí sin ar fadlam agus dúir me bechóir go meach Cork me ag mar sin gwine is there well astro me sin da se ben is ní sta sé an so an bhfuil cé meistechan agad níl well rinne mé couple course máisiachta sa gaig agus an sin mé woods an astro fresh so cover sin amach fel me goni ach cos mé rud couple blian hin dennim agarhóracht na hastroán Tintin agus Asterix. So den Gabriel Rosenstock sin astru ach being on crack gum ag playlish agarhortar sin mar being a lawn size numerous focal agus joking agus injoking agus the Gabriel Rosenstock den sé really the fosty freshen like we're into a layer of the fosty ta sé on waige ta sé sauce the really size a yen of knock me dine elle sauce the so like really or it tinting and she like really was slung fold sausage roll agus tá dhéine á eile bhéidir rá cuaramach bhéidir rá ní féidir sin bearachas ní féidir sin inach. Tá sé sásta ag rudí beganí níos spéisiú le dhéanamh daoine. No bhí arm cos nar bléitú Scott Gaelic me like caiime to plug eile chat an rinne mé an tanimata ar ná tinte de fear go duibh agus tá sé ar fáil siúpi das ar fudantíir. Siapa leor agus in fólans agus áit. Tá ceiste chuirmaidir ahananaí agus James na aine Gary an ceiste chur. Do bhébí atá an James ag lesa. A sound, yeah. So, Eoin, tá tú chur tíar le chéile agus tá gáil chuide thuirt go trúghine. Bio mar déta se bheith éon ágan taal, éon áit síl, síl mór. Céad i trúthir sa chuide hó agus céan fá. Oh, okay. Peg Sears. Quite a curve to fag goni. Ma cheanna ar héad ma ahar. Deirtar go me anna cosú leis. Ach níor bhúil me leis riú. So bheith sé anspéisiú bhúil leis siú. Agus Tá féidir mórtis bralam mórtis na cáin. Bralam mórtis na cáin. Fáil si dul ar date le mórtis. Féidir dul ar date le mórtis. Oh, what féidir? Tug dinner ere. Dinner, yeah. Cé le bheith spéisiú. Bheith anspéisiú dinner bhagam le híos Christ, Jesus. It's 10 as down. Agus, person. Ach, J, so he's an automatic 2. So. She's special follow my Kane size dinner. Yeah, Sterling. Jesus Christ, mock Danish day. Sin grúpa sílam is éagsúla for bud sílam go dtí seo. Peg isa agus de seanna her. Sean go dúach Peg kind of na bhaibhan na maithe sí sto. No, see, the peg ní spatial number a caparentini. Tarint yes we should have fear I'm going to raw Renos. Okay, tugan she got this ni gaan den scalte nachbus in leor really says rigunu to be gent as care vach says contraceptive the winter and on it's right for the machine so she these spatial a better not number healing it or agus yeah Kevin my crackinty yeah putting the peg in Peg's airs shin gadira yeah mahu Hugh
Hey, I shouldn't be easy Christ on version, so he can take it as gospel. So you know. Yeah, exactly. Hey. Pew 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 pew. Shots fired. Oh yeah, my hell. Well, with the jingle go different anyway. Really nice. I shouldn't clarify the answer like bléann, so you know. Yeah. Fair. Very fair. Credit me difference on you made the law. Exactly. James for the Yanu. Sin Jack cares. Yeah. James for the Yanu. Ní mo chun dul. You made the law. Eagrán brúcham. I'm just going to fall off the limbo agus ní na tadding the food, okay? Becarting like nightclub oscars limbo time here. Sin go sin Beidir LIOMB ó fada. Oh yeah. Tá áit in Rockharan. Yeah. What? Limbo, yeah. But Jenison Kiel. It's Mohin shall go through limbo. Basically, between the motorways land out to Rockharan, the host I thought a dog might come tomorrow. Ken that's Roma. Oh, an earn drawer came for Jerry Snow Michael go Laring a rehil. Me to go suspect when. No, yeah, sorry, yeah. Ken rud ura to Ganunia shot to like leor lo good the criú, not to gig lo good Yanu. No. I can sus a glass. Shouldn't tell you. Bra tell you. Agus two glock the sauce. Ken at your favorite thing to Amshu or the man hosted Na Sophia Hill na could be at. Mar Dort Áine níos luithe ní féidir éileúin ar lína chuki me earth. So yeah, can I live anywhere? Just cheering for you, page because in a tablet the swipe out. Ma osclean to on Titterlin agus ma currently Gaelgáirí stock and chucking my eyes. Like the Craiger and Dars, it's like his ear layer of Sheenus is the Gaelgairí. Yeah. Agus the first or Gaelgáirí mat some of Montreal as in first racht Malling sig Gomorrah more first or mahin. Spectrum should radish. Cheeky little hair flick. On first for who? Oh yeah. Well, I mean, cool. Well, Captain go the Gaeilgáirí anyway. Chance goes to Gaeilgáirí arm and the HV Gaeilgáirí feed the ruddy tomorrow. You know, can't differ. The Gaeilgáirí the Seachtainí Amshu or the man hosted the or the Seachtainí or Instagram, the Seachtainí or Twitter, Tamwich or YouTube foster in the Seachtainí because it's favorite echo arguj Áine Gaeltacht agus plandi Gaeltacht own Cambridge either Gaelgáirí reach the whole profession to but the Gaeilgáirí James Amshu the man hosted Tasha he's more fluency or Instagram agus fluency or Twitter agus or TikTok foster to anywhere more anywhere or a hundred or Instagram, Twitter, agus TikTok, agus my hand or Hugh car here or Twitter, agus or Instagram, agus just Hugh car or TikTok. Well, ein rodella gaimage a flogal na ein rodella gaimage nish solar fagan much. Camera le own aber hello le labron chiaru who's chinnig Gaeil Óga Cardinal Canela. Albrecht go to cancel disappointment chiaru James. She not really dealing her fine. I can get Jeremy. And on that bombshell. Sinead on the Seachtainí go rash live chatting showing le especially nua agus Eagrán go a gadishin but you saw this Jerry Seachtainí agus slang the pot. Slan. Slan.